A bi rad videl ali pa videla, kako potušam, navlažim mojo Teo. It's a lucky day. Špar, nekaj pod 8 evrov. Mam nekaj tazga, ampak je tale višji. Širina je pa ista, pa mislim, da bo to čevlje šlo čisto isto gor, samo malo bolj kamut bo. Ta material je pa res ceni primeren. Razumljiv. Dajmo se staviti. Tole skup spraviti. To je tako en papir, tako en kartonček. Valjda sem odlomil. Naredite si uslugo, tega izdelka ne kupati. Komentar med editom tega videa. V parih tednih zadeva še stoji tako, da mogoče pa ni bil toliko zgrešen nakup. Jaz sem res mislil, da imam danes res dej, ampak sem nekaj zašuštral, pa se en drug dan vzel frej, zdaj sem dobil pa notification. Me še nekaj čaka. Pa kakor sem se gledal, bo najbolj začikan v tem tednu. Akcija. Tole mojo Teo moramo izrihtati. Skomam, tle imam malo presuh zrak. In mi mečken tle listi nagajajo. Ma pa cvetek, tako da ki slabo se ne godi. Glavno, ko moram, navlažiti jo moram. Malo našpricati. Pa tole bolj za zemljo pravilno skrbim. Tako da gre zdaj put tuš. Danes smo zgostili pripravljamo rižoto s pšancem, porom, šampinjoni in korenčkom. Seveda prej popražena čebuli. V omakci, zraven se pa kratkočasen za Black Mirror. No, na boglih rižota, riž pa ostalo posebej. Trbovlah en upravk, tole pa glasim. Jaz se še zazgodi na bus, pa od Trbovle, v suhem rovle. Tukaj sem pa narobe. Ja, je bližji. Busenga postališča, bi lahko šel en bus kasneje. Ok. Pa malo knjiga, pa kak podcast. Tell you that I need you every day. Danes za kosilo pasterizirane rjav fižol, se pravi preže kuhan,
čebula narezana, tam imam še sol, popar, domača začimbna mešanica, česen v prahu, olivno olje, sem rekel. Čezno pa še hrenovke, pa za 10 minut v airfryer, pa vidimo, ko bo. Sline se mi cijo. I'm gonna let everyone know about my love, so I really hope you love me too. Yeah, I really hope you love me too. Oh, there's something deep inside. Diši hudo. Speak my mind, yeah, yeah. I'm gonna show you I love you. Mogoče bi še malo spekel. You'll get tired of my lips, that's how much. Dajmo še 5 minut. 15 je bilo, še 5. You're the only one I need, no one else. I tell your friends, Pucarčijo. Tole vem, da bo fižol me bolj zanima. Da pa bo, 20 minut. Pozabil sem povedati, da sem dal še, da sem pokapal s čilomako. Super. No, ok. Plating glih ni za na Instagram. Nema vize. Grem pa v špara, ker pred dnevi nisem imel vsega, kar sem rabil. Mojih testenin vem, da ni bilo, vojštrše rumake, pa še kar nekaj stvari, no. Očitno se še kar pozna ta skladišček, ki mi je zgorel, ker kar precej stvari nimajo. Grški jogurt je tako. Grem probat srečo.